Continue. So, ablade na bi bi mena ti mene ati yuna kusema bobo na tu tu mede ti so mo de ti bobo ti mo ne no ni no yo ebe men scripts did you not me ke agbene that oba adwaye la bese inshona ke han to su ni di Tsile Woo ya nye papa nye wo ba nke si roleme ni ahima Nshor tinye ni amefa ponse tete defense ni Tsile ni ami esio ame siwa ame bilo to ye omo wo bi ile mi na sha tema elo but the I the so atenalu keje hemo be asha sitile atosa dis am le yo ewo samo ayasha ketonye duwe aje ko tie na ka ni dade ke emi bibi ni aketo ni ye shia wi ni yo leshi ni atola ka fine chewe la lesha fine chewe de ni kotochi ye te ba be me di kotochi di e be do ba ke two box ni ameni bi tomo sumui tamo kapu keke se me fe womi ni ibo na kan gbe abaje kechu ni bi fe kise hu e balaka si abafe kisi ke beje kesa wole me ngeje tai mo afe kisi ne ni agbe fiateme ka gbe ne hu poji ache ni akefe kusuwe fefu na je beche na akefe kusuwe fefe bemu ni agbena asipe ni emi alobe dona ke neke ko lele bo me ni yo shami 3G uleme ame yo ni atoni atebe kwa eje ko keje apante lo shianu esu mo ke keje dekesi me aboni ke boni ame baha ni ame ha na kai giboni lowe baha prowe keji kewu be muni boni sai
agbene pawe bem ni la fin ou la tienne ni no ye la le chapanchery why na kete pawe deme ni la fin ou mo nipa ni bi nu ye mo boni ni pawe ni ba tu su ka beje o le ne e fi kan ni dua me ke ju ame na agbene we no na e ba na fe ni ye agbene Nshor amemwa amana mukokwa ejemi bo mehemi na kan ahu kashi amate be so nena Nshor ni we fe wa mbe ni fe so be mi ni uno me titri numo yamu boni sisibi ka agbene numo bo ke numo te ba fe ta wa yo bi sumo numo tawo problem ndi cha yomo ke agbene numo ni eta Lamoni na wona ameke sabuno mense amchino yensone na kaseli ke wonme wuleme kama keshi leji alo ahimai enyo ji noni atu ni ameasha nekeba ahimai enyo ma no ka gbene wula chenu ife ahawo ni jake si jeni amesha kan jeni amesha kan simo bonafi the chances I mean greater chances yeneke tradition name ni amade alise ameyenyo na wameyenyo na egbe ke tolu waka yake rather stream one neke bani beno yo olutumo ni to so bolo mo kuso enfen ke sake titi di Bethel logistics ni no yo ne o wa chi obenke the committee bi ni yo ibafo and even I know Pelumolo bankers but only Kalobe na fair year man be that ni in about na few I said me get the more the fun man be so shimi ame yo bana ameya mi boni mami banya me ameha that's a fair ni ya ya no ko be o share mo dey comment no say kemo we no talk ejo kemo no ni be o pa agbe kele so no ko ye me I say me nu yo man say na wo ya ni talk ejo you no 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 and now in your pocket. Too much here, now you don't pack a more plan committee, a beer, ni work basani. A bay, ni me fake, and two man, a bed that need you, Ola, Jeffrey, Ado, Tete, Lady Monokibishi, bay, ni Gana Fendi, Gapet, Gana fake, lady, me, answer. You about the money. Manyeju abla afia ne bani na la meke ma eye anokale ma ye le na ye bile se ke ma mi fen lele yo ni na bo mo ne ke ha ne ke kusuno wasuno ni ha wa ni tibi lo na asha moju na ba chuko na ke ba ko jufo afi o chi eteni ka woni alo lu ko te ye na ke ba fi yo ni na te o wa do entenke macho ne ke gbene no ni iken the scripts color say okay when me share before the care na ka shi me here me ke station no ni amentre agbene o sabe ko be ni chuo pote na chuo bi ngene shi chuo ne je shi ka me ji ete mu mene aba mu na ye bi ne e shi kusumi na fio ye la mo si ye bi ma mini wa fio bi ne ni atele ishabulumo ne ebe mo shike ha kusu bi fio ke agbele wo ishana ko na sha lu fete ke ha afile yili ne ke lo ne mo jinde akepoto aso e ha la pan mi ji jima wo wu ni yo la ni mini lo jiro na sha lo egbe ji Tsile mo fe mo le ake gama sateye ke aya fi Tsile jiro ni ake ho wo ni ake so popo ni wele ni to boni yo meji gbete ajekusu na eshi kusu eshi je mi ye we no ko na tole lo komo ake Tsile ji lo ko ni je ya afo kesha sha wo pon ni akesha ni Tsile ho no da ashishi sani ake lo awo ko na wo jufo afi okusu na ko ni asha lo bibi ni akeba wo po na beto ma pa yo inakai ni akeba wo po na
na kesha ka kana kan lo ba abatuwe heni ni akale fie ni jina kan jufo no sure ni jinye awo wolagbe ke ya belese show denche ka buti ate ya mushishi ni achelo be pe ni akesha chile shamuwa ya kello ni amehiete mejori jema waji yesu wo wola kini wo yo la ni ya ne ke wo ne jiti kiyo enke no ja bese ya ka wola chejeje me ni no ji enyo je leshi ni beleshi be apanchewe ni abese hu be wola che eje be ni du ansawe no keji abawo ne be ku enyo le fe amenye anima iso to enyo ni fe la denche anima ni akela okadisu ni je tuwe tu amehi ni agbele la okadisu ya ni tuwe atenye ni mene o enye beto ni ba ne la ye oso Kristo asafo ka me wo ni ametu okwadenche ni Kristo asafo ne bedelo to na me ke ba wo mi ji da ba fi osolimu to ni wo le ne anya me ya hwehwehwe na me promise ame ba hwehwehwe aji me ba fe na ke tan de wo la che ba ne betashi ni afi okusun ni miye wole ke ala le mi alu le potenta ye la ne wo bo sochu be jabeje ni atuo na e bo sopu atuo kusun fe ye ma mi alu ni be na wo yo woni ni ti be no ba na ke si bo sochu ma jabeje ni wo la che bata wo ba fe kusun fe wo le ne ka me ba fe me kusun ye amekuche amika me share na me ba ni keja meshina memba be yomo to ba me do wo akeba wo abena ni twa kashi atwa me na manufemi ameka ko wi na ba fite kusu na fie ni nkanye yi one onyame abese bi eche bi onyame abese bi ehye bi ni amembenke wo ba na me akashi amemplan fa ne dabi wonyame Jacob to me ami echecho bacho weme ami she ke abashi no fe kusu no ni yeah and be a then we shall kaja nyame ko hwehwe fem no ko ba be akanya mo ko hyedo nyame se kaja me se mu aye bele se man bi ya man kaja no se ame eno je chemu ba se me je dwe ne ke bia mi ro ata me de mo je no ba wo fi o me ne wo wo ta ba kashi and wo ahye hwehwe me ni tu no to do we sinu ni sinu da won to won su bia ne da then come ba amale ko me ame pleke sinu ya mi je no fa e ka ji te wo me ba ni e fi ke ka bi se chalo ba ke moni enyology me che bia ne na pa gbe meja chene go atashi mo fe mo ni pa e ba atashi be ata ni wi aye ko mo keke kente aye me pure bi fe ba fe ho enya ba kenne ba ni member o ka ba she ko keke amegbe am society and ba me fi o keke am ni society ni society eto okay to ani ndoji chode ni fudo le ni choice e obiye ndoji no problem bi e chole society taji ame ba she na amegbe society and ba me be ame ko me nyen na egbe na me ji amehi nyen na ji amehi no shebo teno na kan wuro ame ba ba yi to ke kenkan ma e ba shashi ke ba shashi aba gbale ka mashi ke ai mani je nyo le huba no ke ba shashi pe agbele maja che be ba ya me ba ke wula che ka me ba ko lo ke na kan dia mi asa oga yo tru ni elemi ni afechesi akanyanye hwe ko
ake klala efie chichi ni lejimoni aba lo wola cheke wabi ba wo lo ehwehwa mi ke lo amedra aba hie wola chani jiami keke akele babo sotu na aka me bo ahweshi keke mo fe wa yoda se ahweshi keke agbena lo awo meke chesene akaba tele ba yo ni lame ba twepa ke ba yese ma twa mi wo se ne lele ma twa mi ye keji aho afolo le gbe wulu emi ye wo ye jemo wo nko na chole osa mesa blampa eya ni abekugbe akelo ba ajema kanu ba hweshi aba yin wachana akenu ba hweshi keka cho abese niji ni amwa ke ni tumu nete kaje ni anu lewo kecho du ache we hiye keka kaje manjano niji kopanya we hiye kede dime ba cho mwati jano ishi keke lu kweshi kanu ba hweshi keka ti manka lu je kanu ba hweshi keka kenye cho la pawu jame la pawu lo ba helo keke eye npai keke adele kolon lo mo e ma chu lo enu abajala ha kuchi efe agbelo bi saniku akelu enu akaba ho ni no na shafi ne no akaba ho ni wo safi ni safi le no akaba ho ni la pa afine no ni asha wo sa bele shi wo da mo ne afine kusuna ba fi ye lele asa lo echukole egbijo ba boni la pa sunu ni no akaba ho ni la pa afine ni to ke shi mo ko ye ni boka bia na ke sa fi chile na asha ochuko nakai enye la chuko mo fi wa kashi afine nakai ni ka achuko au ne bi keshe ko na ka froshi ka eyemia uwe ke aba chuko le fiwo ka eyemia uwe ke aba chuko le fiwo ka eyemia uwe ka she ba sha fi eli ni wo ba tin na tro ke hala pa Nicolo ene ke obi ole ni ka una ke to ono na gai was one ke ya on obi one awla fio is right be na ke bi ne ke jo me kuchi alo me shiamli ni ana nye me bi ne ke jo ene me fe jo kuche ni ayon mo jo boni afile yo ke meni domo na ka hala mo ke de kuchu mi iya dile na problema solo miji angambe mko mimi ba waje ba no ko mo keke wala ke mo mambo ni mimi ji in small na training ye chele alunyam belo ni chuchu ko eleji na o pelo ke south dai ye awe beni amu Dr. Kwame Ampofo Dr. Wo ki managing director to my oil refinery she mo commanded la afi Dr. Kwame Ampofo enya woni fole ejela o chewi nani kunji jo ko chi eyo ni ke wo la kusumi aminjoba akeshi enyese e me fe ni afi baba ashi mene gbine mene no to de mo na huwe ambassador Kenya mani tole hungry o shileko ojo egbene no no ke shileko eje mi o kero wona shiwake da feed nche fe neba make wa ba tu ke ye na wala no fambo ye like si oni tumo fa oye o shiwo na so ko ba pesa ni ko pesa no pepe awashibu ni ne hwe o ya chu ka be falese ye ba ka o cho make bo o cho make ni o ke pesa ni ne jina yo lo nupa ke ha be plan committee la homo plan committee ni ji ageni ni beji ni Jeffrey Tete alo ni masalo so ne nji awlafio na acho akele eba awlafio na acho eba ni ni na bodo bo edi ma wo eko ni yo ni motami amehu insho ke ntumo ko bodo bo le ho no yo ni sen hu ya je ni demo mo ban ye be kwe kusu femo mini ni wonane la awo seshi alo emo seshi nika bi ese etese ni e ba pe kaya bo ni ka dina la pa bulo mo no ni apa le yejeme wo nyami ni be no ni yo se mo fo be manye kla ye
tiga no cheme ka ne mili nyami no play clap ke be mi ni wole me ba pro ye bele se no wana ame ni amba application ni so na ani ameya no we mi kari na lumo no aye ni song kashi ba ko le tra wa ni ke song kashi cheme ni o pa me gbe hu ye sendiano ni di la lu me no pa me gbe ji ko ni di edwelo la tel mantalo ni di ni oboda we won me be che we me ko come da kuche me ka ko ta ame yo so me me ko me hu ni ame da bi saya apa nanya kak no anka kan ya yo enka sa kan yo kai no ko de sunne ni ko check for whatever ya me wo me ni wo ya me ni ame sino ka me ni fe mo na ke mo fe mo ni ehye no ni wa ra fi yin so go try na give na ko me get ni se so ni yo fa ne ni se wo mi ehye wa ejogba jet e ba school yo si ke yo mo ha awo anyele ake ko na ne se fo bi ni ne amabas perfecta nke mo here de ko e mi na kai si Christopher e me ni sage si mamu di amato again mo bi mi fe le ko e wa me he ko ma so mo ja me wa me cho mo e di man bi ye jole ame ye jole no ame chi me be ko no you ni eyu ne ma ma je yo ma ki na afu ne me ni obi mina baba ojo na afu ola ogbe Jerusia. o se ogbe Bambakan. it's friend avenue si Nade. na Ade. kutoko adeke kutoko na mo jo lupa Ade Jonu. ni ko ke ni ko hu Plegani. ni ko hu Mo fe oni pa eja. mo ke che nke yo ni jo kan claim no ni oyi ni me se Fine. wa si no ni ju yes ba na I get to pick up more way. okay so talk where ni no gbe pe na kai And look at you. be ma sibo ni okwe no fe mba no ke o se ke mba ni gbe wa ni how narration kwa even any da woni tuo ne okwe patu Fine. yo ra don na de yo sikume ko ni ko kla mi na ke se mu ni ebo bunante ni ji la wala che eba ya bladi ami ni go bunante leji money ba mina leshimehu na leshimehu mina abesemehu ni shi eno temba ni go obunante le ibata se ke pai ka gbene ke te awla flow ni akachile ba chule ka la kan bilomo oni one mu ba hesen ye bo so tuana lo bo so na ni ba fe kusu yo Nicolo wọ́n mẹ́mọ́ ní ṣe ní àwọn kwa Nicolo dé kò bẹ̀ níwò lẹ́nu kẹtù wọn ni kò jí bẹ society náà tún náà yóò lọ àchíta ní di ahead alo tó bẹ mọ́tò ní jí society ní àmìkẹtù àmì kẹ́ẹ̀dì àmì ṣẹ̀dú ẹ̀yìn ẹ̀nu hàn ní àmì lẹ́lẹ́ alo mọ́tò náà mẹ́kẹ̀yà pẹ̀lú nàkàyà
say I'm a lampado ni I'm a Nshor lampado e agbene ameye ame lampado ni akekundo ye lalo ima edina ta fleche ni agbene ho ameye nke video ye no agbene ho keji ameye nu ni ame ba mo lo tun wo ye ina ata ebe ameke ya ke hell ake ya hell lu okay muguya muguto de ye patient ni eke ya de forward ba ya ni ba ya ke he lu na kan no hu be na kan no hu ke ibala ke si nyeme bola metele ame we ame na lo we kan me leke wo me ni no bagla be no we ke ba ni ke le be abasha wa ke tonsha ni ake ya hu hell lo obo ni eyole le agbenti we me anyima ni di le di no di abeto da ni abrami abalai agbene hu abalai to ni ameke chuo akeli ne oni chuo da de ko me nu le me ke chuo ame ni ne afata me ye wa wo ye bie en me ko me ye bie ni ya si mi famba ye mi fe mo he o da se ona ke si afuko ye bonso na o ba cho benke ame bonso na ni no ni ame je me ni wona fe Wọ́n tó mọ́ afọ ìdókòwò owó mọ́ ìlú fọ́nù òfin ọ̀bẹ. Ọ̀gá náà wọ́n fọ ẹ̀sẹ̀ wàṣà. Bíbí ni wọn náà wọ́n kà náà tó wọn. Tí wọ́n tàbí ọjà tó wọ́n bẹ̀rẹ̀ àdó nìyẹn. Ẹ̀yẹ sùpà náà ẹ̀yẹ. me ake o da be oh hallelujah Tọ́dọ̀ ọ̀gbìn táyà tọ́dọ̀ ọ̀hún ìlú ẹ̀rọ tó lè ta ayé tọmọ yẹn. Hallelujah. Before I leave here, Elwashe ni Homowo Hewale yomo ku Dani majie osofo yi ni eba nmene ne amba pe wele ni akanye mi enu wo fo ye chawa ka bibi le ba jie ka Homowo committee bi echon Shaka be hu ya hewo Hewale yomo ba fe Igba che du oyunmo ko pe Roboto ojogban Moni anye wo hi Hiyo sale Diamene gbini Ni eka Hewale yomo Abakpa wa wole agbe Leji wa Apostle Edmond Odote Okechiri Kadetwa Akpele Bede Eba. Amen. Praise the Lord. Wonder to fellowship about yeah, echroni be ehami. Yeah, ake oba kanya wai ke heno kama yemu. Mene hu nimbo somo neba miake esake mba do machina kaino. Si anu wale yake. Libi fe ye bua ni sumonyombo. Newo oke Roman wolo bawo wo hinga. Eja ke meni sumonyombo le libi fe ye bua ni ahi aha ame. Eja ke ate ame ye jinto na. Kaji mwene mreto ane weye pie ni oke watuike wajomo ha benya onye shikono wasolia do fe ate wonda boshi mena wo somo na eba mi ba wo wonga ba kanya wo ba gbele wajomo na bena fe ni wole meniji
ke heni osawoka te ya Yesu kwa ami amen mene esa krede ake Kristo fo seme afe kome ye wala kusun gbejano to nemri ni eyin ake Kristo fo agbele amena eja ake nibi ne fe na fi ofe ejiebo a ma fe wo yomo nito apostle salvation asafuwe eke wo sole be komi be ne yo wala mi ni ehye pe ewopa ni wo bo shimo wo ye dwa oko agbene mbo yomo ayin ekwomo minu ke ne ba wo fe wo jole ni wala pa e se ke enyeme bibi mateshidan leteshi yesen de tashiku ekekela ame kusun bena jogbawe la fama bi jen ohia bena chomia ke nyomo ke hewale ko ola ye la kusumi e wo kati wo ba to wo gbeje no papa nyomo ba shebu awo e jake obu adema wo leto te lame hewala me ketola sinyomo hewale akatola ni be fe ni yola eye buala me ye yintokore wo wakati na ni mwajinto jake Kristo foi kete majin ya maji ateme afe kome na tuni ke kune nwele oba jomani ni be fe ba ye buawo ni be fe ba ye alame ni be ba gbele alame la fe la fomo biye e ba nake e ba nye sie titi ni wakeke lele mitela etake nyomo kawoye nyomo hewale yela ni nyomo anunya yela la fomo bi fe la fomo bi ni ngmene eyopiene mi no le ake jebu awo ne yiawo etake jinto na aketola nya wo fe wo fie kome ni wate woyi ni wo ke woyi ayisi e twenjolemi wo je mi ti keje wote a ni wo pe woyi ake lame ni wo tu wo gbena ake kusu ni sane kasi ni saka tu atule pepepe te homo na ake yo si agbena mo femo gbena sa ake hale letu eja ake nyomo wo play mi te bo hewale si monito moni ha hewale na ke to la hewale ba fe hawo ya Yesu Kristo kwa ami yo wa ayabo hawo yo wa watewo yo wa yin papale akpe wo wala shiemi no pe no nu wo tu omre to ane tu ya chijrona ni yo wa ba weni no yo wo no yo wa ajomo femo na yin akpe e mo femo wala shiemi mo femo ni yo bia ne de tu onoko e ne ba bie mre to ane yo wa weni no ya nu chimo no yo wa weni no ya mo femo wala shi take mo aba mo femo wala shiemi koni no ne yomo kemi wona ka wayi mwe no yoda se jonke no ne wo na ke no ne wo nue no wo jaji o chon no da se wo yo o won wo ba yoda se beku yiwa awedi ne no koni etola aba la ya Yesu Kristo kwa amen onu chaka woni wo wonda hoshi osomo na aba mi aka bemi ni otuji ne ba kwa mese okomanye akwe ya Yesu kwa amen afane second oh hallelujah amen yefane mawofu salama Nshor noko ya no yejeme beni maya ne beautiful gate asafo nyeba here nyeba ha wala kombe the beautiful gate fair nyekanya hey Sunday mba wafe wabacha wode ni wajoka wenye mwahia nyam amen wale noko
wọlé lóko wọlé wọlé. ẹnu ẹni yẹn kẹndọ amẹhìn lóní jẹjọ náà wọn pípé wọn náà fi kẹ ọtí tán wọn náà fi kẹ ọtí tán ni wọn ní sáyẹn yẹn nú ẹni ní sọfí ìjọba sọfí ọkẹ fún mi lọ bàbá yẹn sí wọn náà ṣe à. Better logistics here. Many, I'm a woman. No, I'm no friend. I'm in a teacher. Mise ko me dwe ne me amba shashi mo ko me dwe sama se mo ni manager ni nyo me ho am sabe na mba she I manager nyo ku sabe ni amba she ni ko ni na yeah Mr. What is it on the chief Ibi then have you anybody now number first yeah ne ke make a share never you guys ma be sure na it's me to the dey so gaji me application again wula chekel no na me ke ba ameye agbo ni yo ni nu ko make it system ni ga ka system ni Ibrahim follow ni elegible ni Ibrahim there is a trainer so going na ba chon we ke be nese ni ga me chon ni mo chana ke ni chano ba chon tinori ke be se follow ni ke ba ti abaji slaba ke ga me ni chon mi chon wish ki te to share ke me achon ma ka ni je ke se ni akemi na trace ya lo ke na ke akemi ẹgbẹ́ akẹ́kẹ̀ẹ́ kan wẹ́ ẹ̀tọ́ sí ilẹ̀ ọ̀ṣẹ́ àbáfi ìdí ní ẹ̀ṣẹ̀ àbájẹ́ ẹgbẹ́ ló ń ṣe mọ́ sílẹ̀ gbẹ́nà dín nínú àgbáṣe ìpèsè lọ́nà àwọn ìṣẹ̀ òtí ìṣẹ̀ àfilẹ̀ lójú ní ìṣẹ̀wá àti ìpèsè wọn ẹgbẹ́ ló ń ṣe wọ́n ó sì gbẹ̀gbẹ̀ àṣírí àgbẹ̀dàlẹ̀ ọ̀nẹ́kẹ́gbọ̀n tí òye láwọn mẹ́rin wọlé pàṣẹ mọ́ pẹ̀lú ọ̀bì làwọn mẹ́rin iyo mafu ni ucha mtana ni onye ikoniku ya wo nka se mekeke kemme hu ni ko ame o me bagbe la mano la ulo me ni oyo oni ni nya me yen ji wala kan ulo mo o je ya mo odo ni 7 keke agbene wo yen no mo o fe asuma the 7th akoti ulo mo wo yen no mo ko ti abentia the 2nd ko lo ulo mo ibene wo yen numo sopa obìnrin ṣìkàtẹ wọn ṣàbíwúlẹ wọn yẹn numo ajé pọfẹ ọṣàbíwúlẹ ní yàmẹyẹnyọ wọn yẹn samuel genetically náà yóò mọ wúlọ mu yẹn numo ẹnà lọmọtì brahma náà wúlọ mu wọn yẹn numo ṣàwọkọtọ ìgbésẹ wúlọ mu wọn ni wọn yẹn numo ajé pọfẹ ṣàtìmọ wúlọ ẹni ọyọ níta sẹmọ ọlẹ ẹsẹ ẹyà náà wọ́n ṣe fi ìnẹnu ẹsẹ náà ọkọ náà ní ẹsẹ wọlé àmúbàṣẹ sọmọ ní
si aseku nuan pe o ma fa ama benche wo eche chon eja ma benche pe ba gbe na sa me ni tumo eba dinu ni ate ngagente lo di be che be na no lo mo pa si ti anu kusun ko ye ni ko mo se ni o te me ele mo ebo ya ya ko ni ko lo ise jase che si jase ni di vi kalo usila community because we ko ye chairman George ele ni money the very obvious the point several point committee no ni do you no you stand me ni na bo amo ni no ko e ke an mel just ni body as you know say and that you take much more said that you ni put your thing with you what you no you said and you yes so if you get and but I'm sure that the one and I'm going to I will get those if I get the one I'm sure I know that you're on the wreck myself. I don't know if you were told yes and they do. Okay, I said I don't go here. If I know that, yeah, I'm a kid of the time. Yeah, I mean, about the and that was the fact that the guy was in that fire. I don't know now. I'm not trying to get it out my word. I don't have to do this. Yeah, we're not going to see you. A lot of that here, I don't know now. I got some kind of the food. And you know, you know, you're a blind. Why are you Michael? Yeah, my own. We expect you to get that. Yes, just yeah, you don't know me. Yeah, so yeah, I'm just gonna say, yeah, Ìtàmì ìyìn ẹ̀rọ polisi ìfẹsẹ̀ nínà àmọ́tàlù ti nímàtàlù ní yẹ̀fẹsẹ̀ yẹ̀mùdí lọ́hún ìpàtà kẹmbà kẹ àkútù agbáwé pẹ̀tẹ̀tẹ̀ lọ́hún nàgànà ní agbáwé ní ọ̀ní nínú ọ̀pẹ̀ nígbẹ̀jẹ̀ ní agbáwé lọ́hún ìbáyé ìsẹ̀yìn kẹ sànà yẹ̀bí ẹ̀. Kíkàkà kẹta yọba. Ti lọ́kùn kí yẹ mẹ́nà ọ̀mẹ̀yẹ kitchen tasty delicious dishes pẹ̀ jìnnà níjọ kitchen kẹba nàkànà ọ̀hún Rad services for Rad stream. Now I know you call cla. Yes, Script TV is gadan really. Money na ni ba na ji ni aje fe ni ji etwono le ni la skiteli le no le ji mati abonase fe to le ni ebaro ni ese bonso na ni eke olupeni ojeme to asui fi o ka gbona wa pa o le me ke agbone wo ke hu etwon sawe Ni Ajeko Fed the fourth, La Shikitel. Ni Oboda died the fourth, La Mankralo. Agbene wa police for Ghana Police Service. Amemba Jogba ame onupa yebie. Woye ACP Priscilla Bimpon.
Divisional Commander, Cantonment. Superintendent Maxwell Sapon, Cantonment Divisional Crime Officer. DSP Mr. Samuel Commander. ASP Mr. Ben Punala, La District Crime Officer. Agbene Wanye ASP Samuel Obiri, La District 2 IC. Agbene wala Homowo Planning Committee members. Ameyebie Honorable George Community, Legi Chairman. Nuwa yuane Miyemlina ba ni aje aswa owe ni the second Agbawe Akuchoche Eba Sheshin. Homowo Planning Committee bi yebie. Homowo Planning Committee bi moni nye amenye chairman. Honorable George Community, Agbene Vice Chairman, Ni Raphael Mensah, Theodore Ajay Secretary, Jeffrey Tete Deputy Secretary, Kenneth Ainakwa Member, Michael Ni Ayikwe Mensah Organizer, Ni Ashtole Nu Member, Alhaji Salim Sowa Member, Charles Aja Johnson Member, Prince Seth Ajay Member, Agbene George Botey Finance Officer, Agbene Oula Franklin Sowa Member, Wamami Suzy Adaisai Member. Nshor mo program ni ya no ne meni wani neke program ne bano meni ewo program enyomofe ji Bethel Logistics wanda meshibaba o Bethel Logistics ameji meni mene nuchumo ne nye ke mene fe Nshor mo nuchumo ni ya no ne ameji meni ewo enyomofe minu wako ame don Agbene menkoko meni piani Homowo Bejianotwe afe shwe wonye Labadi Beach Hotel CFAO Ghana Golden Coast Developers Omni Energy Limited Def Traco ke Imperial General Assurance. Agbene wakusu felo koko me yebie wonye wala che numo gogo Obonante the third. Agbene wala akpanfu ache numo tete ojeto the fifth ameyebie wala amlakui yebie wala asafu ache me ke asafu anyeme fe yebie tomboni inkenye nuchumoni ya no mene we nyumo eha woji Bethel Logistics ni amo onupa yebie ame General Manager Mr. Mark Ofori. Agbene Mr. JC Uafi, Pricing Manager, Mr. Lawrence Owusu, Business Development Officer, Ke Agbene Gerard Ofoli, Administrative Assistant, Ameji Meni Amedomo Bethel Logistics Ena. Bethel Logistics Ameji Meni Ame wo Nuchumone Ife Nyomo Ame awo. Ninkanya yuane Aima ni te nyeni awamekbeni amete amasha chili ekeba lejien ekome eba pleke ehwe mokome ni baba wala amajia cheme epa kusuni esana atufe amenkwani atufe tombo enyelie wo la mankalo yebie ni oboda adai the fourth wala shikiteli yebie ni ajeko fe the fourth wala akwashonche bie ni Yamodin the second. Agbene Miyemlina ba ni aje aswa owe ni the second. Agbawe Akuchoche yebie ke ni anum tete atin la man ochambe tomboni kenye
wo police onu pa ele bia ka police foi ye bia na me Ghana police service na me kwa ko ni gbaji ano to efe afi pepepe no fe no na ba twa bia mene ni eyo manye ye da afi mi ye ke won ye wala Homowo wo maja cheme ameyoti ni akeyo Homowo niji ye blofom ye theme na akeyo afi no Homowo ake respect for all, the foundation for a stronger society. Talk about me bule ke ha mo femo shishito no ke ha manpe bule ke ha mo femo shishito no ke ha manpe enu wa she esage wona ke bule ehia wo fe ye manem keji beken bu onupa no onupa mbu beken be eke manpe baba shishinu mo baba je no fe no ni wo fe omi baba pafa ke keje mene keji apeneke kusu no na ju abala gbemli juka ala gbemli pe wo fe wole ake agu wo fe mo keje agu wo fe mo keji agu wo fe mo wo ba pafa ake wo ye wo la kusu lala ni wo twa ni ji wo pa lala afine won kpafai ake lala eni mentwa ne atwa ngongo Marrakesh kani bi yemia kpa pimpin kani bi yemie je wala kusun lala eni oba kpafai woye la kusun lala eni wotwa woye amraku akpan woye kpason pa ge ekokome ni atwa ye wo manemi afine kejo la ke Homowo lala eni obekwe oba nyo chi obenke Homowo planning committee ye traditional council Obambo ko free koni ojenche oyatwa agbene bebie asafo ameyu ake keji alagbemi neke wonyo amenu aka amekafe o shi agbene wo mambi ni meni ihodan awojela keni bi ka atwalala e ka chilala mi mo afine woke wona ne machine ake keji ohodan no twalala ho keji oba na ko ba yue no nuwe be o anagobo nuwe no twa oba wele oba pafa ke afine keje ju ke alagbemi pe nu wo ke akafe ho won ni o fe mo abashi ye won twa wo lala obotu eni otu onagobonu ni ochimiye woba wele agbene woba pafa ake wele ake ka ya fie aya kusu na atu aya eni anyo meni wojala na mekenchi bejegba no ke eni kusu felo ba atun ke ni bie woba pafa ake moko aka wojala na ekechi gbenu ka wojala na ekechi gbenu woba wele ni wa yu ane nu ayo ne lejiye ekome ba pleke no ni ji enyo no le ehwefio e ba pleke ehwefio e ba pleke lejiye e ba pleke enyo ehwefio e ba pleke no ni ji enyo ehwefio e ba pleke keji amba pleke pe wo majia cheme ke la wola che ba ya ko ni ameya pe Tsile na meke ba na ameyo da se ke kusun kokome ni nyese keke achu nyaminu Jeff chobenka mi ebie nyaminu Jeff chobenka mi ebie
keji legien ba pleke ne ke keji maja cheme te jame ni ame akwe mini ji kusun krede ni afio yo nyaminu oyiwa don fi akebe hene she ni legien ba pleke de to bono yue maja cheme ba ma kwe wola che ke ekwe shibie ba shejeme ni aba kwe loni akeba to mo boni wole kui enyo jimeni tewo ni ajio lo kejo bi ekebie fe keji ajie lo ata inaka alaji badomoshi masumoni alaji achani ne dojake alaji aboteni nemi dojake ngbla mi anwo ngene masumoni alaji wanu egbe nile hu ewe kwa alaji ofa no yo Alhaji Salim Sowa omo planning committee member ni ewo ba sumoko ni eka balaka mi geje fu onwe so wa Alhaji ani fun gbe ami no chon bo ni kusun e ba yale keji legien e ba pleke ne ona chama no bila kete na ona le eka wa se pasolemo chama ba nwe ye ba ne oba mo shida kle wo ha wo ni me ye la tarisha kansele boni woto le ni wo fe oba na ke menyo akeba wo sumo ko ni man bi fe ale money ba ya contrary to that oba ni police amole ke akelo e ba ka fe kusun ye bi mo krenkren ni ba tele ba ya nyumbo cha na aji money asai ke je koye keke e ajo e nyumbo cha na ke wo sheje wa me 2-3 minutes ni me ni yo je ameke no ba hweshi keke attack driver ni je abese mo ni akele ba le ba tele ke je nyumbo cha na ke ya pawi hefe ni asho ni akpleke yo aba akpleke fi no ka ansa we aba 2-3 minutes ka ke no hweshi keke ke wa shegmati ni aje ko fe the fort ke ekweshi bi ama metashi e ka meke no hweshi e ka wate ni oboda dai the fort le we ke ekweshi aba hweshi keke ka wa fa ke je ya pawi afai mo fe mo aye ne ke gbeja no mo ni ba contract to that planning committee bi oba ni police amole ni wa don yo Alhaji Salim you adon egbala boni kusun e ya le ke keji maja cheme ke wola che numo ni gogo obonante di third keji ama kwelu ke boni aba telele ke ni aba chomoni akabaya oba pafa ke tumo boni ni aye pe jano to aye ne ke okay wole e ba pleke wole e ba pleke Alhaji Salim bi do pa aje ko committee bi o e pa ne 1, 2, 1. ewo wole ne ba pleke minyi wa kwa ame anye ko ke aeko ya ndomoshia wo odumoshia ame oh ewo wonda ame shibabao ametu nutumo play ame alama ake amete ama asha chile ekeba ni Alhaji Salim eto obo ni gbeja no to yo Alhaji Salim ewo keje mene mini ji kusun kokome ni yo ni abachu ye wo omo wa gbeja no to na mi ake akonsho ni akpleke gbe no ni won pa aje ni akonsho ni akpleke be gbe kan ke ha majin koko ma nu bi keji ame yoko ye la ma ya me ye dan alagbe me ya ke alagbe mi pe aguhu fe mu no na ke kusun lo e ba pe majin koko me na me yoko ame yele amba ya me yele fe ke chia na ba ya ye fe ke ka gbe fe na tu ni ba ne
be aba lagbemi to mi ake agu ho fe mo me maji wo ke aka ya je ho fe mo ngba ka ya aka ka ja no fata ke ngbe ko ho fe mo keji wabali wala traditional area jemeji any ho fe mo yo je administrative area ewo ke wo ba che akowaje laboni cantonment nyaniba estate wabache kaja no Flagstaff House jeme 37 jeme Madina Oyarifa Adentang Ashaliboche Amanya ewo wala akrowa ina fe jeme ji ayi mensa jeme fe jeme aguwo fe mo jeme Adentang aguwo fe mo jeme ntomoboni okponglo shiashi tomoboni Alhaji Salim kewo wo so ha ko se bi ba yeyele keji ko se bi yeyele beju abalagbemi ni tomoboni wo kenye keji ju na alagbemi pe wo ke aguwo fe mo wo wonyeme ni amehondan ni atwalala o afine wo ke wonane machine ake nuwa ke alagbemi e ko o twalala no ke hondan jenche esani ohani ebashi eja keke fe asafo amefo yemu ake ke wo ke aka fe ho wonyo ameno ni ameka fe ho shimeni hondan jin ke ni bi e be wo hye ame ke chimoma to afine wo ke wonane machine moni oba twalala ho no ke ba disturb alo ke ba chimoma to o na go bonu no ke hondan wo baba nu wo ba wele Alhaji o fe mo ne minji na ni oba wo mambi wo sumo ni kaya wo mo kono ko ene ka ka nyami ji Alhaji Salim eja ke fita o mo planning committee e we ba ne ba pa fa hale ifa ne yeshiba mboni nyami bibi ke na kan pepepe je asafo yepe she mock se hun fatai ni wa identify 3 Moses ko me ni amele ka lagbemi ke ka me chi machine won pa me fa call le Moses ni yo la ne ka ma yu ake wo ke ni e ka 7 akeba 1 na ke chazan ke a sole hu wo small ami ni bagbe eja ke wo ku fe mo me ni ye drinking bag e drinking sport na me honi wo ke lala e ka o 3 me ni trash e pe no ba twa ke wo onyela akwana no twa ke ja no no machine here be bo hu o fata na ka mai wo be enforcement wo be education na afine wo ke enforcement wo mo fe mo abomode ni eye no na kan wo ke local council of church say awie la better Solomon wule ameka mba ye fe no mambi nya won wo yi afe no wa karo na to ngongbongbo ye mi wo sumo won sumo amla ku ya lala aka wo no hu wa e bashi bonisa wo ba nu ye won to fela jonyo yo Alhaji Salim yo adu tomoboni nyele ahima enyo ninye awu amegbe ni amekonsho mene opleje yo nyongo ewale na ameba pleke shwe ni echencho wala che ni gogo obonante di ted eke wala majina cheme ba ya ko ni ame ya kwelo lo na keba eke kusun kokro ni yo se Alhaji Salim egbala mi awo boni aba ayale shi ale no yeje Alhaji Salim mokoke mi to ko ni bona aba ayale osa otimili ale no ake onupa ake tafra che bulu fe mo pete beke tui wo esani wo to se mo pa otimili ko ya wo bona fe kaji moko ya fe boja no to bona to le ni moko ya afako ko ni meni yo se fa ke la ke je ne ke jibona ke ne ke jiboni atole ake abaya yo nyami bibi wa don wo fe wale ake no ni ake ba ne kusun lo ni no ka je kusun fe lo jibo ka benke lo e kon panye fa wa ka je kusun fe lo jibo ka benke lo e no hani wo ha amla ku ye wo wula che ke wulo me am wo le tem bona fe ni lo e me ani ne aka try ni anye ni ake ahye he ni gbani akwa ahye won panye fa ake ke je bi tu free na wo ni me ejami wo fe wo ngono na kan ke je bi ne ken ya
money asɛ ke je koye e ba tele ke je bie ke ya nyumbo chana ke hye mie ni me ni yo je ke na me ni yo je ke nu ba hwe shipe ahale mi te enyo mi te te ke wo fa ke je me won ya wala te koye hye ni ji ni badu ansawe mi te enyo mi te te e ke nu hwe hye ke wo fa ke je me won ya ngmati ni ya je ko fe the fourth le ho ke koye hye bi ni trashe ame hu ame ke nu ba hwe hye jule moni ni yo ka ke jule wole ke libi ni nyese ke je ke wo fa ni oboda dai abaton eshinana le ho ekusu ne yo ne fe ha wole ka agbene me ni ba tele ke je me ke wo fa be won ya pa we straight ko ni kusu ni yo ne atu won pa fai afine wakati gbe no ade manse shon na baba ko woni fe mo wa ni lion afe fine mo fe mo ni odomo o na lo drama eyo onako mi unako nge bibi ko agbo to mo last year lo alo bibi boni wo asafo esole ni ameche opleje ne ba dum mia wo mi ngbe pa mo je ake lo na ba na afi ne amenye pilefe ni se afi na kanji mi ngbe pa mo nle bo wo gbe pa mo Alhaji Salim mi ji bo gbe pa mo bibi akaya kusu na ba die yo kenu no ka die yo kenu efi akenu da fe yo ti wo gbe pa mo je ame fe amedra koni boni ma kwenche nyese agbo me ache ka flo ko me ke abaka bibi ale no committee bi enye no fi o ne ikefe aka wo fi o wo enyuma ka enu aka wo o Alhaji heno yue ne ma yue jogba ke ba to wonu wo tuni ye ka ajalo aka committee bi e shida fi wo no wo fi o ne fi o fe o bona ba ni bi e o fe o ne e committee bi o ka fe mini sani akwa me fi o oyiwa don Jeff na me won wo yo bi e o wa taleko na tale na kenye fe nye wo na me ji me ni sponsor wo afine tia meta ameli bi mamo gba efe na me ni mene kenyana boni bi e wo wula bi e ne fe fe o ne be wo nyeme ni je better logistics ametuntu ji meni ameka me kon e ba wo mene ni fe mo nation nyana atade ni wo wo e ame wula wo jogba ni ame wo ni bi e ni wo tun san henyomu ka ma ga je wo pa ame wula wole ni teyele hu anokwale nye ba na kenye na me ba ya atade na me wo efe angma better logistics yese na kan no mene eye na me ke ba futa ke han kunim yele no hu angma yese Alhaji Salim ke enye kwe angma le agbo yese ke bet 2025 la Homowo Nshor mo ameji meni amebo henyomo nye iwado frege ata ni better logistics e ba wo eya fe wa me yue jogba me ko me ya unga ya ka wa pe wo no ayo yese e wo aga ni wa pe wo ko pe na yin lo ne jenche ni nya yu ye be woge atade e ona ke ataja atale sale wa de nje size no hale mo no chu mi fo ya ka manale no chu ne aka sale shinale imbo pa mo ke wo he mo ke eli ji ake wo se afie better amba fe ni e ba take no e ba take
1 1 2 1 sound. One, two. Ko bibi na me na ke ache mo ko kan ya no ma ache ke ya. Bia ne wola ache ake ya wola ache. Ni gogo obonante the third. Eke majia chemen ya koni ame aye lo na ke bai odase. O majia chemen ya bie. Bodai adai the fourth. La manque ni ache ko Fred the fourth. La Operation well baby. Ni ba. Ni aje asura owe ni bisete. Egba we akututu. Where if we don't get it, I think which really if we ya. Oh you went around with it. Mama you have to get it. When agbala. What I'm not my baby. Yeah, la sumare abeba me nichimo odase wa la disami jadi obiatene amepe apendo ame ikademo ame tene bi adego na de bane no ba ye anu winiji oni no na gaba bi ase pawe ma fi o je ni yo wa no ye kuso na oni agaba afi ni ma fe kuso fe na ní ọjà pé òṣòfò ní ìhà wọ́sì ló ní wọ́n náà wáyé. Ẹsẹ̀ àpọ̀ náà ní àbíyẹ ọ̀bá òṣìṣẹ́ àgbẹ̀ wọ́n há ọ̀dà ní ọ̀pá àmẹ́pẹ́ ìlú ẹ̀kọ́ ní àwọ̀ òjò ní àpáfẹ́ ìsún ọ̀dọ́ ní ìbàdí wọ́sẹ̀ àfi mẹ́ndé kòtì sísẹ lójúmọ́ ní àpáfẹ́ ìsún ìyọ̀pá wọn náà fi ní ẹ̀yìn wọ̀. Ìwé tó ń bọ̀ nínú ilé rẹ̀ nílẹ̀ níjúmọ̀ ọdún ìwọ̀tí òye ẹjọ́ gẹ̀gẹ́ ilé ìfẹ́ rẹ̀ ní ẹ̀bà wa ní níjúmọ̀ náà ẹ̀fẹ̀ ṣe kúrò sí òdì. Ìyá méjì ní ìṣẹ́ fi akọ́nyẹ̀dẹ̀ òmànyẹ́gbẹ̀ẹ́jì. Ọ̀gá ẹ̀yẹ ní akọ́ náà dọ́lé mọ́ ilé ọ̀sányányá àná. Lọ́kọ̀ á bí ẹ̀kẹ́ ní ìgbẹ̀jẹ́ ní ìbàgbẹ́ ẹ̀yẹ̀ ní wẹ́lá ọ̀tí ìṣọ̀nà. Nìmínì tí ló ní ìyànà ẹ̀bí ẹ̀ lójú àkẹ́lá mi wọ́n búlẹ̀ ìṣọ̀. Ìṣàbúlẹ̀ ìṣọ̀ ṣe àfilẹ̀ ìṣọ̀búlẹ̀ mọ́ sọ̀tò kòkòrò ní akẹ́ lámájá chẹ́mẹ̀ kásàfọ́ bí wọ́n fẹ́ kòmẹ́ na fẹ́ nìkan kò sùn ní ṣé tí wọ́n á kẹ́ àyè jẹ́ kí wọ́n dà mọ́ mi láti kùsùn mi kò bá dé nífẹ̀ẹ́ mọ́ ẹ̀ sáfẹ́ láàjì ọ̀rọ̀ ẹ̀ kí mẹ̀mẹ̀ bọ̀wọ̀ pẹ́ lọ́wọ́ ní wọ́n tí wọ́n yà kẹ́ gàdá lòbí ìjàpọ̀ kó mi sùn àkẹ́yẹ sí ọ̀rọ̀ jí mokusiri bí ayé yíyí wọ̀ ní ayé ló ń yẹ náà tẹ̀lé ẹ̀ bí a ní fẹ́ bàjọ́ fẹ́ẹ́fẹ́ bí a ní fẹ́ bàjọ́ fẹ́ẹ́fẹ́ nìyẹn ní agbèlò ọmọ yà bá nù yíyí wọ̀ ní àmì ọ̀rẹ́ yé mi kẹ́tẹ́ akẹ́ni fẹ́ mẹ́ṣẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n yẹ bá yìí ìdí akẹ́jẹ́ apàṣẹwọ̀ sí à dẹ́mẹ̀jì yẹn náà gbọ́ kòtò sí ẹ̀kẹjọ dẹ́ni níyẹn níbà lẹ́lẹ́kùn ní ẹ̀yẹ́ ìfẹ́ ọ̀fẹ́ wọ̀ náà wọ́n náà lò ẹ̀ wọ́n kò máa ń ṣe ọ̀mọ̀wọ́ ní ìwọ̀ ní ní ọ̀gbọ̀nàntẹ́ nídìí ẹ̀pẹ́ nídìí ìlà nílẹ̀ ìlà jẹ́ akẹ́kẹ́ àyìn máa nà kẹ́ akọ́nà fẹ́ lọ kẹ́kẹ́ gbàgbàtúrò náà kó sórí ibi sà àgbẹ̀nà àbáfẹ́ kẹ́kẹ́ dáàbò lọ ẹ̀ kẹ́tẹ́rẹ́ bẹ́kẹ́ yòó lọ́ bẹ́kẹ́ nù kẹ́yà ọwọ́ ẹ̀tọ́ ní wọ́n bá tọ́ sí ẹ̀ kẹ́yà tó bùnà kejì òbàjẹ́ bí ẹ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìṣẹ̀sán nínú ọ̀nà ìlú ẹ̀kẹ́ ní ẹ̀fẹ́ ìyẹ̀jẹ̀bẹ̀ mo fẹ́ mọ̀ na kùsù ní àtúwò ẹ̀jẹ̀ ní kùsù ní àtúwò ọ̀tọ̀ wọ́n ní ìjọ yìí ẹ̀kẹ́ ẹ̀dùn sí ọ̀tọ̀ kòkòrò ẹ̀wọ́n ti ẹ̀jọ́ níbi ìkókò bẹ̀ ní ìyá náà ní ọ̀rọ̀ náà lọ fẹ́ lọ́nà sikọ́rọ́ bí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àdọ́. ìyá aláìsàn gbani mábọ̀ àwọn ọmọ ọgbọ̀n lọ́wọ́ pé máa ń gbọ́ rárá kò ní sẹ́yìn àkíkúrẹ́ náà. ayale pẹpẹpẹ inú fẹnu ayé òmànyé àmẹ onupa ayẹbíẹ níyìn àmì yín ẹkẹba onupa níyìn àmì yín ẹkẹba jí ACP Priscilla Bimpon n'eji Cantonment Divisional Commander agbẹni Superintendent Maxwell Sapon Cantonment Divisional Crime Officer DSP Mr. Samuel Awabil La District Police Commander
ASP Mr. Ben Punala, La District Crime Officer. ASP Samuel Obiri, La District 2 IC. Wanda Meshibabao ake ameba ni amenwa koni wakusunu watuo fe aya no pepepe. Alhaji Salim ke alagbemi wonyeme amesmo ofemo. Afine wakamini watu watimi eko wahame. Afine no enforcement, no education. Warfare education 13, 14, 15 years. No mo femo liake ke alagbemi aguhu femo. No many yo gbeje ya na me ho ameni fe won panyefai nye ha nye machine aba. Ekomeni egba President Church of Ghana biana no won pafai machine no ni ayuso ni ama ole nu je won panyefai. Tuese about your Presby Solomon Woo, President Church of Ghana, better congregation. Amen no ake afi sirala ke isebe na afi mo keke agbele mi awoje no be tie amenu palala won pa mo fe mo ye ne ke gbeja no ne no mo agbene bola lo le die na me to si manke 4 o'clock keke ame ho amegbele mi won pa me fai amen wo ba mo ame bele wala bi bio na na ga lo bola lo le oba sibra ata 334 keke ame ke palala ata gogo kelibi keke ke palala den je ni amlaku e akpa mi wa na gbele mi wa oba this Ghana Police Service ni ameshi task force ni dia sakwa cheme ke agbene fe money ba agbe to wakele ba ha ma ebulo machine se wa ba wele ake wo sumo ni wa wele he wo ko nye mene nye ye fe no ka atwa bi wo fare wo so mo ne he ababa lo machine no fe fi o ha wo lo bibi mi no ba fe ke mo ko chemi ma fe tamo in lebo ogaka ke yichunwa no na yuo ye no ke wo fe wo yimla no ibawa wo to mo boni ayue afiyeli otie eke bule ke ha mo fe mo shishito no ke ha manpe ewo keji wo ke bule be mla ni majacheme ke fonshine akeyo afile wo fe wo ye no baba pafa ake ju abalagbemi ni ju fo abajo alumi jo mo wole ake wonye me bibi e ke wo bi e ameta street nege street ne agbene e afe no kotomo ayawo mene kan shi mene ba ta street ata apla kelibi Alhaji Salim luwa yu na mi na ake loemba awo nu nkome no ke yo kome no dojo ni wola che ewo no ne to me ke nu nkome ke yo kome kwa me ne nu ni kwa me ne yo ni nu nkome ke yo kome ye kusuna dojo ni ake ya mno ne ewo tomo woni Alhaji Salim yue be lo na asha akọ nu nkome ke yo kome no ni ake ya ne ni acho bejiano Alhaji Salim echo bejiano boni atole ni keji agbena ye bonso tuena boni aba telele ke ya baba pafa ko ni aye bejiano to eno ehawo ni wo ma ebule nya meseke ya ko na kwa ke bona to bejiano no fe no ba ya le shwe owulaja choben ke mi ye bie owulaja aja Jones ke mi ye bie wo pafa ayima ye nyo fe na dan lo wakanye to gbehe no pafa wo sumo ne ya ni ke wote he mo ne ba fe na agba wakanye yue no pafa wo ya bi enye kama okoni wakaya e mo wa planning committee chairman o fa ne no choben ke wa bie ni ma agbaja no pafa nye bo awon wo ni asa no je abaya dani wo ba ka enye ke ba nye kama wa bi ya ne fe odugba o mo wa planning committee chairman o mo wa planning committee Honorable George Committee o fa ne numo o ehia wa bie chairman o fa ne o ehia wa bie chairman o ehia wa bie chairman o ehia wa bie numo won pa mo fa boni o tra wo na je to na boni mi chumo ya le ran ten ke mene boni gbejan no to e keje nye miniji before ba ke o remarks o inye me ni ona ya pani commission na ka gbene ke la fe na mango shida pe ma nye fe ene fe a
Fefe boni fe. Roma be ni mojo mo ma anye ni fe. Wa gbe bi ani na. Shini ni ka wo yen e da fe mele no ni wo na na. Wo fe kome. Ko ni wo pe la wo mashi. Ni omo won wo yi o. Bo na ji o wo yi. Ye he so te e ke da kan ji je mo lo ba no. Mi da yin se ke ni mo ni eju e. Wa gbe ko na nye ta wo ta lo ke ala pa we. Ko wa gbe fe ke yen wa don. Tsile ma nya ba. Ya papa sofo. Okay. O so Reverend Sami anu Tsile wa fa ile wake yemo chu ni ameba chu amba sole ka wo la agba esani ame sole ko ewo ke yemo chu ni no ne hwe na mba chu ye you adon joba yo wanda nye bibi wanda akalala kaganye wayabia ne akalawa council of churches asafo sorte afa obaboa yabia ne niloji nitumo fe many wo apa wo la agbe ni loji ye hiwa no diache ye no fe bela wo shira ba Yehowa akale enmegbe ne enyame hie na ba tu le ke sumo ne ye ha egbe ne e direct law fe kete ni amekeba e fe sheshe e hawo ere wo baba so le kuku ye ni wo je si ye ko ni agbe ne wo mu ni sumo na ni wo to be ko ko sali wo pe akewo yo ba mache Apostle Edmund Odotei Okechiri Edmund Okechiri Kodile Ebasole Luaka Muni Chumona Bene yani Wakpafu yake Yano fe na gesheshe hawo Niji ni wakati jelebi efe ni uyanukunu check ba manebi partners ni abeba kije meba chief local okay ba shema nebi facilitate local processes be local o mi di many things o ni o afina ko to le si mi di mo so the level of the Homowo beach hotel in the
ọba support. Nshor nti mo no ametu o e wo let nko so ni ama atu ni e so yo ni ja ho ko pepe wala mi bo to e bo ni logistics bi ko ifi mo na fe ke se me tichi e ba fe ni wo se afi me na kan ni mo ka gbe ni sha ke se ba fe eko we e be no fe no kwa ni jo man se no fe no kwa ni jo de ka man se la me ga me ni bo to the fair trap vessel logistics. No, na go yo opa da boni yo fe o ha. Ni ye da ba fi ke ba fota ye vessel logistics ni fota he. Ni wo giant screen se mama mi ye ni ba ni go me fe ni ko le kla ye gbeji dai mantele mi fe vessel logistics on ejisi ojogba. No na go yo mo dan mo su. Ko ba gbasele ye fale mi. So na ona go yo mo ye mene no ba yo da se le dani o su kwa. You, in fact, first time we was curious on the Nshor program. Ni mbakwe ina emishe wa adenche. Mintashe min take notes, min take a notice of everything. Ni nakashida seriously wabanye fe koni this year we was afie. Wa fe ni efe 4 fileke, wa fe ni efe 4 fileke. Ni original ni Hani Nicola Ale mo tu ni ke yo obe acho mi makufuri. Inji general manager better logistics. la don pike anye ko hu Ya ni rado ula makofori e mo ni tuo better logistics hedu tuo ke general manager ni e ha wonu shi ake wo sa fie ye ni mene pe ye ni afine pe wo sa fie ambassador be ko member mabale times 2 times 4 aloje na kan yo teme ya don no mo rado o ba nye wo se bia ni akaya ko ni ha wo ke ni me acha do ko After mchana unachadi tangu le ya chadi ni mchana mimi naona mahali Montana, Bonnie Ejole, Wonyami, Black Stream, that was in a Polynesian, Afrobeat, me about Jeko, organizer, owner, Michael, okay, I go.
Agbene wamami Suzy Adaisai Wondanyeshi Omo planning committee ke wonyeminu Franklin Sowa meju Omo planning committee members. Agbene Papa P Rentals. Washima bi wo wrong ni damashi seshi ame kalo me mankufu yi se mami oni bibi olùsọ ìnílẹ̀jì yẹn kúrò mọ̀fíà àdéhùn àmọ̀ṣẹ́gbẹ̀ ní pé mo ṣe kó ńlọ kékeré àwọn tí ó kọ́ lọ́nà kẹ́ẹ̀dì yorùbá wọ́n ti bẹ̀ ní omi ní kíkó máa ń lọ́pọ̀ pa àyètí mo ṣe sọ́mọ̀ ìfọ̀rì èmi ò wọ́n ti mọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ fún kí ní bọ̀ ní wọ́n ti rí ìwọ̀n wọ́n ẹ̀rọ ìtọ́jú láti kàn ní níbi àṣàpọ̀ àkẹ́sí ìyá ìyá ẹ̀yà ní ọmọ ìkìlẹ̀jẹ̀ sí àkọ́kọ́ ní bàdú ànsáwé yẹ àbẹ́sẹ̀ àbẹ́sẹ̀kọ̀tọ̀kọ̀ ẹja wà láàrín kótópọ̀ láìpẹ́ náà PDP for last PDP for make PDP election make this and that PDP for which ní yẹ kó sí ọmọ lákẹtẹ mẹ ọdún mẹ àná sí yẹ kó kó nípa ẹsẹ yẹ ìwúrí yẹ mílíọnà ní ẹyà náà ní sẹ yóò mọdàbọ sí kẹ ní tó ní mọ wẹfẹ ṣùgbọn kẹwìn fẹwẹ. Bawaleshi Adenta Madina Langwantina Akuche Ami Agbene Ka Ote no Kagbe Adenta Oya Malejo Amanfro Amanhia Oyarifa Taima Ayimensa Ke Agboba Lahu Ifata La Shikon Ahe Nakano ashari boche jehu ifata la shikonji ahe. When I was where he being by watching them South tell me we should have a lot you only was you money again. Your food only I go fair pepe. Agbene wo asafu acheme ka asafu anyeme woke yelwadon nyechu nuchumo juba wole ake mene loji kenkle gbejiano ni atu keje juke ya nibi kokome kusun kokome ye ni abachu ju abala gbemi ju fo abajo alumi wole ake asafu acheme ka asafu anyeme ne baba ko ni nyechu ne nuchumo fe juba wonda man bi fe ni ba ye nuchumo ne odase woke nyelwadon Uncle Sam una ko to wi no ko ba nyo chi obenke mi bi e ko ni oba wi Wonder Rastream ameke scripts wonder machine ameji meni kewo scripts chuchukwe wo Jaku TV bia na ameke script wonder machine chumo na achu e bia kejenye ke mene fe ame stream le live ye scripts ke Rastream ame yuadon nuchumo amegbeko na akra wole ake ju ke ju fofe amedomo chalami agbene ameke big screens le umba mamoshi nini bi na afi ofe agioye no wonder ameshi babao mo fe mo yuadon